neza nshuti za Ruta TV One. Uyu munsi rero tubyukiye ku nkuru mbi itari nziza, inkuru idashimishije. Rero niyo mpamvu twahisemo kuza hano kongera kugira ngo tugaruke hano tuyivuge. Ni inkuru y'akababaro kabisa twakiriye mu mwanya amasaha make yashize. Iyi nkuru rero yabaye kuri uyu munsi amasaha ya mu gitondo kare, nibwo habaye amakuru atari meza. Gusa rero tukiri aho, reka nshimire abafana banjye bakurikirana, nanjye nzaza ngerageza kugenda mbashakira amakuru kandi nyabashakira igihe. Kandi rero abafana bacu badukurikirana, leta itwarika kubashimira buri munsi, mugira neza kuri twebwe, kuduhereza support ikomeye. Iyo umuntu aguhaye subscribe buriya ni akantu gatoya, ariko kuri twebwe tubifata nk'inkunga ikomeye cyane ubu nkoreye. Rero reka mbasabe kugira ngo twuzuze basi 10,000 twari twarabuze muri iyi minsi, bitewe n'utuntu wenda ntavugiye hano, ariko natwe wenda nzatuvuga nimubikenera, kuko nari ngize igihe ndakora. Uyu munsi rero twagarutse, ndetse ngize byaba ari nk'umunsi wa kabiri gutya ntangiye ku uploadinga kuri YouTube yanjye. Naragarutse kabisa, nzaza mbahera amakuru igihe. Rero uyu munsi rero amakuru narije kubaheza nuko hari ubwato bugize igihe buva za Nairobi, niba ari Nairobi bazawutegera ndibaza, hariya za Mombasa, bugenda burya za Mayotte. Ngira ngo Mayotte ndibaza ko ari akagwa gatoya kaba hagati y'amazi, ariko kabarizwa muri France, mu Bufaransa. Rero aho ngaho abantu benshi bakunze kujayo cyane, bacayo. Ni inzira itoroshe, navuga ko ari inzira itoroshe, ni inzira iteye ubwoba. Ni ukuvuga ngo uzogere aho Mayotte. Narabajije amakuru, bambwira yuko umuntu winjiye muri ubwo bwato bujya Mayotte ko buzabugerayo haciye icyumweru. Ugira icyumweru cyose uri mu mazi, kandi rero icyo cyumweru utari ku murongo. Rero aha hantu, iyi nzira ni ukuri ni nziza, ariko kandi iteye ubwoba. Ariko byose Imana niyo nkuru, kandi buri muntu agira aho aba yarandikiriwe gupfira. Wenda buri muntu, hari mwagiye mubibona, hari abagiye bava muri Amerika bagapfira mu ntambara za Congo, hari abagiye bagira gute bagapfira hehe. Waribwiraga yuko wenda, kandi ugasanga noneho bagiye muri Amerika barahunze intambara za Congo, ariko kandi ntibibuze kuba yaza, cyangwa yagiye muri Kenya, muri Uganda, mu bihugu byose bahunze intambara za Congo, bagaruka bagera mu rugo, bagera muri Congo, kandi ugasanga ariho ubuzima bwe burangiriye. Abantu benshi byagiye bibaho. Rero ni ukuvuga ngo buri muntu wese agira iherezo ryiwe, kandi ntituvuze ngo buri muntu wese ngo kuba ngo wenda habaye akabazo, ngo wenda ngo abantu bagira ubwoba bwo kugenda, kandi nta nubwo wenda biba bimeze gutyo. Ni ukuvuga nta hantu hataba ibibazo. Waca ku indege zirasha, murabibona, amamodoka aragongana, abantu bagapfa bagashira. Urumva rero nta hantu hatagira impfu zaho, nta hantu umuntu yandikiwe gupfira atopfira. Rero hari amakuru avuga ko hari ubwato bwaganaga, bwarigiye bujya muri Mayotte, niyo bwarimo bujya buvuye muri Kenya, niyo bwaza buja
mvuga ikinyamurenge ciza nareke kwica ururimi rw'abandi. Ni ukuvuga ngo ubwo bwato bwarimo buja iriya muri Mayotte. Bugeze iyo mu nzira buza kugira akabazo, haba impanuka, buragwa, burangize kugwa buribira. Biravugwa nk'uko hapfuye abantu batari bake, gusa hari abatabawe n'abantu baba bari aho hafi nyine bafite amato bagize gute. Ni ikiyaga kinini gihoramwo amato menshi kabisa. Ni ukuvuga rero habaye ubutabazi kameme bwahabaye, ariko kandi ntabwo buri bantu bose babashije kurokoka ngo bahabakure. Hari abahapfiriye benshi, gusa ikitamenywe nuko icyo navugaho ngira naba mbabishe mvuze ngo hapfuye uyu n'uyu simbazi, sinzi nimba harimo na bene wacu, gusa kubera ko nzi yuko iriya nzira iri gukoreshwa kandi hakaba harimo n'abantu bacu benshi bayinyuramo iriya nzira, haba Abarundi, haba Abanyamurenge, haba amoko yose, Abanyarwanda. Iriya nzira rero tukunze kuyicamo cyane tujya za Mayotte. Hari abantu benshi nagiye numva muri iyi minsi nagira gutyo nkumva ngo ari Mayotte, kandi kabisa Imana yagize neza kuba baragezeyo, n'abandi bataragerayo bazagerayo. Ariko rero uyu munsi rero habereye impanuka ikomeye kabisa, ubwato burazika, burangije kuzika abantu barapfa. Biravugwa nk'uko hapfuye abantu batari bakeya, abantu benshi kabisa nibo bahapfiriye, ariko Imana iza gukinga akaboko, abandi bararokoka, barabatabara, babona ubutabazi. Barangije kubona ubutabazi rero biza kugenda neza, nyine bararokoka abo ngabo. So kuba tuvuze ibyo ngibyo ntabwo tuvuze ngo inzira ihagarare cyangwa se ngo abantu bareke kuyicamo. Nta hantu hatari impfu, no mu nzu rugusangaho, no ku isahani rugusangamo, muri dushe rugusangamo, nta hantu rutagusanga. So ni ukuvuga rero gusa nihaza kugira uwo wumva harimo umuntu wiwe no kwihangana, yihangane kabisa, kuko nta kundi niko biba byagenze. Ntituvuze ngo nuko ari bene wacu gusa, n'abandi bafata ari bene wacu biba bibabaje cyane. So iriya nzira ntabwo yoroshe kabisa, ariko kandi ibintu byose Imana niyo ibipanga kandi Imana niyo ibigena, bikaba byanagenda neza. So kuvuga amakuru nari nabateguriye kuri uyu munsi yari nk'ayo ngayo. Kwari ukubabwira yuko habaye ako kabazo, so abafite abantu babo mubasengere cyane, babe batarimo, kuko amasengesho ahindura ibintu byinshi cyane. Niba uzi yuko ufite umuntu wawe uri muri iriya nzira, muri ariya mazi, pfukame usenge, umugani wa ya ndirimbo ya Israel Mbonyi, usenge wongere usenge, kandi bazahuruka. Wenda Imana izanabagezayo amahoro. Twese dukomeze dusengere abantu kiriya kiyaga naco abantu benshi kubera ko bari kugicamo muri iyi minsi, abantu bazaza bagicyerekezamo isengesho, kubera ko ni umuryango wundi wakingutse umeze nk'ubufasha bwo gufasha abantu kuba wenda bagera mu bihugu bimwe na bimwe bikomeye kuko ariko bimeze. So ni ukuvuga buriya hariya rero, buriya niko byagenze, niko byabonetse. Imana byose nta kiza kiba kitari mu mugambi w'Imana. Bazavuga ngo urupfu, Bibiliya niyo ibivuga ngo urupfu ni umwanzi, ariko ni intumwa y'Imana izirukoresha kugira ngo itarure abayo imbuto zeze. Kandi rero buriya imbuto zose iyo zeze, ni ukuvuga ngo imbuto zeze zose zirasarurwa. Imana rero iyo umuntu apfuye, Imana iba yasaruye imbuto zayo zeze, uko niko biba bimeze kabisa. So abantu bose mwihangane kabisa, kandi mukomeze mwereke
muherekeze, isengesho ribe rirerire ntiribe rigufi, isengesho ribe ryiza, umuntu akomeza asengera uwiwe uri muri ariya mazi, ndetse n'uzi inshuti ziwe arimo n'abafite kuyacamo bose mukomeze mubasengere, kuko amazi ni ikintu kitoroshe, ni ikintu kigoye cyane, ko guca mu nzira z'amazi, ziriya nzira ntabwo ziba zoroshe. Iyo ni inzira ijya Mayotte, twari tuje kubabwira Mayotte. Iyo ugezeyo ugera mu Bufaransa, nimunashaka n'iyo nzira tuzayibabwira uburyo imeze, biri kukuregwamo amafaranga wakwishura ukaba wakwigererayo, twarabibajije nabyo, wenda twabibabwira, nimukenera kubimenya muzashiraho comment. Ni inzira nyine iri aho ngaho ifasha abantu kuba bagera kure mu bihugu bya kure, kandi uriya muryango ni mwiza, ariko uhoraho ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibintu wenda bitahoraho, nza numva ngo bihoraho, nuko nanjye nabyumvise, ariko nimubikenera tuzabashakira amakuru ku buhagije, tubabwire uburyo biba bimeze. Hanyuma murakoze, twari kuri Ruta TV 1, umunyamakuru rutazunguzwa.